ubyinira Imana utitaye ngo harabiki. Wenda wasanga mu kubyinira Imana kwawe hashobora kuvamo igisubizo cyawe. Fire! 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 Aha! Nuko. Munyemerere. Umwanya dusigaranye. Harabamo kwiruka. Harabamo gusimbuka. Harabamo guhimbaza. Harabamo no kurambarara hasi kubw'icyubahiro cy'Imana yacu. Turashima Imana kubwa abashumba badutumiye, Pasteur Joye na timu yose. Turongera kandi gushimira umushumba, umubyeyi wo ngaha, ikirundi ndakivuze. Iyo hari umwuka w'Imana n'umuntu aravuga ururimi atazi. Turashimira umushumba waduhaye kino kibanza, ni ahantu heza kweli. Munyemerera tugahuza ibiganza tukamukomera amashi. Aha. Uzi kuduha amahirwe yo guhimbaza Imana. Mana nyiri ibihewe. Uri mwiza Mana yacu. Uteye ubwoba uri hejuru y'amajuru. Uratangaje. Ijambo ryawe riravuga ngo iyo utabaye umuriro ni ubanza imbere yawe ukagenda utwika ibidakwiriye maze hakagaragara imbaraga z'Imana isumba byose. Yo, haleluya. Imbaraga zawe zigendagenda hano hantu kandi zikora imirimo ikomeye mu buzima bw'abantu. Imbaraga zawe zibohora, imbaraga zibohora, imbaraga zibohora zigendagende hano. Ni uhindura amateka.
ko nta kinanira Imana mwayivugiriza impundu n'akaruru. Aha namwe hari abizera ko Imana ishobora gutanga urubyaro, none mwayivugiriza impundu n'akaruru. Namwe ndababaza, murizera ko Imana ishobora gutanga urubyaro, mwayivugiriza impundu n'akaruru. Tugende hamwe nanjye. Hey! 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 Kubw'icyubahiro cy'Imana. Hey! 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 Kora ibintu bikomeye mwana. Nije waundi wahoraga imbere yawe amarira Sawa. nije waundi wahoraga imbere yawe nuzuye amarira. Okay. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Iyi ndirimbo twayanditse turi mu mashimwe y'Imana. Bwana asifiwe. Kandi nawe niba utarasubizwa ubwira Imana ngo wa Mana we nkeneye ko uyu munsi nanjye nsubize. Hallelujah. Niba wumva hari ahantu urwaye uhafata aho urwaye. Imana ikiza indwara. Ni Imana ikiza indwara. Ni Imana itanga urubyaro. Niba urwaye ufata ahantu urwaye, uririmba ufashe ahantu urwaye. Hallelujah. Njya mfite ubuhamya bumwe burenga, mfite ubuhamya bwinshi bw'abantu umuntu wizera muri iyo ndirimbo agakira bamubwiye ngo arapfa. Hallelujah. Abaganga bavuze ijambo rya nyuma, aravuga ngo kubw'iyi ndirimbo ntago ndi bupfe, kandi ntiyapfuye. Niba hari ijambo uri bufite uvuga ngo wa jambo we ngiye kuririmba indirimbo kandi uravaho mu izina rya Yesu. Nije waundi wahoraga imbere yawe nuzuye amarira garutse ngo nije waundi Hey! Hey! Hallelujah.
kuremesha abantu. Inyoni mu kirere zarororotse, amafi yo mu nyanja ya hano mu kiyaga hano kwitanganyika. Aya mafi yahangaha ku kiyaga nayo umunsi kuwundi arororoka. Umuntu ukibabazwa nuko Imana itaramuha imbuto yo mu nda ye, urebere ku nyoni n'amafi n'inyamaswa zo mu ishyamba. Hari ubuhamya butoya. Haleluya. Hari abantu bafite zaburi zabo. Gatoya. Mureke n'ubundi turasarira rimwe twasaze. Habaho zaburi ariko z'umubabaro. Mwe muretse mwe mworoheje. Habaho zaburi ariko z'umubabaro. Hari igihe pastor Imana yatugiriye neza iduha umwana wacu mwiza w'umukobwa, ariko Yesu agira neza ngo irangize kumuduha. Nyuma y'amezi agera kuri 6 iramukunda kuturusha, ngo irangize iramutwara. Imara kumutwara, ariko nabyo bijya binezeza ko mfite umwana uri mu ijuru. N'ubuhamya wenda hari umuntu bwafasha. Ngo irangize kumutwara, abantu bose bazaga kuduhumuriza, bose baravugaga ngo muhumure, ngo mu gihe gitoya ngo Imana irabashumbusha. Ngo muhumure, ngo muri ayo mashereka. Amashereka ni Kirundi, amaberebere, twebwe tuvuga amashereka. Ngo muri ayo mashereka nyine, ngo niho ngo umudamu wanje ngo yongera gusama. Tukababara, ariko nyine tukavuga ngo mu maberebere ngo umudamu ngo arongera asame. Yagize Imana iraceceka. Turasenga ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu, umwaka wa mbere urahera. Turarira. Turasenga umwaka wa kabiri urahera. Turongera turarira. Inshuti zacu nabo bararira ku bwacu. Barangiza. Turongera turasenga umwaka wa gatatu urahera. Kandi baratubwiye ngo mu maberebere. Ngo bigere ku mwaka wa gatatu n'igice, maze Imana iritamurura. Nibwo uyu mugore yahise aririmba kano karirimbo ho gatoya, tumaze kubona umwana wacu amaze kugenda. Irongera duhishurira kandi karirimbo kavango muhumure dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira
dukomeho uyu munsi rero kugira ngo dukomeze indirimbo yindi kurikiyeho ngo rangize Imana umwaka wa 3 n'igice. Imana yibuka uno mu mama mwiza imuha undi mwana w'umukobwa. Birangize mu gihe gitoya tukirimo kunezezwa n'uwo mugisha, Imana imwongera umwana w'umuhungu. Tukiri mu munezero w'uwo muhungu, Imana imwongera umwana w'umukobwa. Turi mu munezero w'uwo mukobwa, Imana imwongera umwana w'umuhungu. Kubera iyo mpamvu, niyo mpamvu turi hano, kandi umwana wacu w'umuhungu mutoya afite amezi 4 twamusize kugira ngo tuze kubabwira imirimo y'Imana. Yesu yaza kumanywa, Yesu yaza shima Yesu kumanywa, nubwo naceceka umutima bitamuruye umwijima uba inkingi y'umucyo ihagarara mu rugo, bitamuruye umwijima ihagarara mu rugo, ndasusuruka maze ngira ijambo nahoraga njya kuvuma
twige twasimbuka shima mana yamutanze shima Yesu umucunguzi shima mana yamutanze turavuga ishimwe